abantu ugalelana nabo ugalela imigalelo uthi akunanto bazalwane usebandleni apha kusebandleni ayondawo yo investor imali ba ha ibandla ndawo yokwenza imali habe sitshelwe xa wethu kaba akusena mjambu ngoba khoca wethu uba nenyani koko ukuthi myeni wami ndiyawuyeka la mgalelo nalona ndiyawuyeka ngoba sikwazi unceda abantu umfazi okhonzayo yena wami akunamali ohlangana akunamali zonceda umuntu ayekhona imphi le nto siyenze emehlweni kaThixo sibe siyinikiwe imali uyeke begalelo lana ninayo ngizokwenza ngoba kwabeni sekhaya inyani kuminyanisela yabana mabeza abantu galoleni sibe yabana mali amisinyani phelele alapha ebandleni cha abana basaphuma wakuthatha imali uyifake uphinde uyifake uphinde ubambe nomnye abantu bakuuzuza lalapho khona emveni koko hayi befuna kunzima kulanda landlu hayi nefithi ngamanzi odwa abantu abangenanyani yaqala kungenxa basebenza